Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjar ya lagi. Papinyin kerpang kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Umitirang ba kajala Meghalaya Conrad K. Sangma ulapan po na Kinoy High School ad hoc hakalama jong Federation of All School Teachers of Meghalaya first tom kum kajing pen kre ban penya sakmat ban pen urlong yakimat jingdawa habai kren bat kilat patai kubor hadin kajing sakot yakren do umitirang ba Conrad K. Sangma kakat atrik jemang arajar kwar kabadai kasingis dang kajiki baklembu por jong Federation hakmat sekretariat uba mebon lingdo nong aiktien uloong ba umitirang ba ulapen sngo pelanang pen bahasusu yakimat jingdawa kinong ilam ki ong ba umitirang ba uloong ba unsara yakan yakam hak jelang kenhun menteri bat naki laitili kijelang unsala bansim yakarai kata hapo sibenai dagani ke jingyo jingkular na mutirang ba ka federation kelapen sngo ba ka penjin sori jingki persa ka jungka king lari kendu syai se di walang ha ka office jung e jing ladan ka meeting ka baningkong ti ha ka meeting ilai discuss panggi jing e ka jing e nakaliang jung sarkar bat ka jing e nakaliang jungi ti ka iladan kata ka estimation du ki ba ngila batai ki ba kumnu ka sarkar kala ban penya chakmat yakni ka ki jungi Jika hadian jong ataka first meeting ti sa DP walang yo ini sawan biang ingin saya syong biang haka second meeting ti ngilai syong ataka second meeting ti hadian jong ataka second meeting ka ngilai syong ti KK ki ba ngila ya discuss ti kilabet but ngi ong pada ba ngi dan kam ba ngin kendu sayu chief minister ba ngin yo ya kataka assurance kan lanu ba ngila ban expect ba kataka enhancement jungi kan urlong ti lada kataka enhancement jungi kan urlong na em tinggal ayo very positive feedback na chief minister hi mentan abang ya kendu ya abang ya keren bu chief minister ula panpor nangi bau ong ba ka file kala poi attach kabinet but undan kam lightly ki cabinet meeting hadian jong ka lightly ki cabinet meeting ya kata ka proposal jungi kan pas undan ka cabinet but ngin sedang bangin yo no ya taka enhancement dia kata ka dei ka ba yo naka offers jong chief minister but na chief minister hi jong kajala Meghalaya haka bayade ba kanika enhancement jungi te ngim patla ban disclose namar ba nang nir ki ong ban nai pat disclose ngimla ban disclose namar ba kawai hi khap di ban pas na cabinet hadin ngin sa disclose bra te nang nir ki patla ban ong tang ba ka assurance ka bang yo pada kalong ba kata ka enhancement ka bang yo kan long ida kan dei kata ka bangila deman lani kala bande ka ba khambaru te ngingia ap mangi kata hakaba kin ayu ka kin sapas te hakaba ngia keren ru shapang gini ki no shapang gini no kai adhok te ngila yo ru ba ya kata ka proposal ka bangila pha ngin kong kila kampen pha shu na ka office jong isa DP walang kila kampen pha shu bat kila kentup no ru ya kini ki science ki hindi bat ki wei ki no hikai te kumta ni isu apmang ba yakata ka cabinet meeting cabinet meeting uang tentatively 3 cabinet meetings kemudian lightly cabinet meeting kin don kam tang ba uang don kam try hadu alai ki shim yakata ka lightly ka cabinet meeting man khamlong safe ndai ki ong ba la ban pas no tang ha cabinet meeting ka baningkong ne ka baat tambah ya banlong safe pada kipan lightly ke cabinet meeting tikum tangi ngi la kemendu ngi smotenat ya kata ka jing ya kata ka input ke bangio na sarkar ni kemen ngi kwawan ai kubleru ikni ki officer sarkar kumna ka office jing sa DP walang sa Ambrose eru nilai trista ba boro bangin ya penulong ya kan ya dia kumba pi ula ong ngi ba normally ke cabinet meeting ke sedai sin stayo but normally ke sedai sisian haka pusngi tikum ta ula ai ngi wang ba ka pila wana hi kata time frame ba lada ka kawai cabinet meeting ka silong ha kawai ha ki pusngi te kamot kumno no si benakan campur tengi ngilabu bi ha kata kanung remba ini up kan ya ta cabinet meeting ke balai kumbala ong naka office jong chief minister kani ka ba ong ka upgrade ingi sa deficit system na ka deficit pattern ha kapor pangilai kendu si kendu yakni ki
officer jong sarkar nila sutu ya kataka ni sutu ngiru ya kataka platingka jong sarkar kumta nakataka daw ngila bu na dakatuka third option kan nadu ningkong ngila bu kataka third option te mentangin ya cakman bi kataka third option ka badai ka 18,000 enhancement baka 5% increment ndai menta shwa bangin call off na ngin le ya kan ya ngiting ongin is habang ongin is ngi haban let yang show ba sathia namar ha first tomi Mdan leader tangway ni baro ini di leaders ni long responsible dala dia la dia bar ngin le chitu supaj ba bar ngin pan ya karai no paj ba ke ai ka ba kirai ngin pentep supaj ba ba kane ka dika kubur ka bangi yo na office jong chief minister bar kitu ki paj ba angki ki no hikai kin sa ai karai ba kin le kumno te tangkap tahi bangala kat ong ni por te halor kata kalong kumne ngi ladap ikran kata ka enhancement but increment mo ngi ladap kan sipangka enhancement but increment but kini ki officer sarkar bisa DP walang badi te ka position jungi ka yang ba ya ka enhancement but increment hi nilai discuss ya kata te ngi discuss ya kata andai ki ong ba ya ka proposal jungi ki la khampan bha te ka official statement hi kin ai maki hadu kan no ki la pan bha Jengi tinggi melabang in angkan. Haswa kani ke jingsa khot yakren kinong hikai ad hoc kilami baniki persya da kabayang serta hakilinti yai kejan nadu kedap state central library hadu persya ke sekretariat ban penbo de ke sarkar jela ban penulong ke jingdawa penhe tulop pamarkhat prahajar tingka bat kumju ke jingpen kiu tulop pesan persen manusnam kinong ilam haswa bani kendu yung terang ba kilai kren suaru bat additional chief secretary ba DP walang Henry Kimsem lahun bat dawa bakadai ban yo ekran baik bat kumitirang ba. So the education department had met them and they had expressed concerns about their enhancement of their the grants that are being given to them. So therefore that entire file is being processed and once it reaches my table it will be put up in the cabinet for discussion because as I had mentioned to you the impact is in hundreds of crores and so once that happens it's an annual affair and if you were to go ahead with that kind of decision, then there are only two ways ahead for us. One is to cut the budget from other departments and so divert the funds from somewhere else and put it into this because there's only one pool. Or the second issue is how to raise more revenue. So therefore all those things will have to be discussed in detail in the cabinet and therefore the cabinet will take a call. So we'll put it up in the cabinet and we'll see how to move forward.